اندام کنسه سروکاتی گشتیا کجک سوزدار اوسته بو میوان برنامه تایبت استر تیوی سریده جی چاپمنیا آزاد دواروجی داویده هر هوال جهان بلگین و هر هوال نازم داشتن و دیسا دبر خدانا من بیشته یا قره قوزاخ بنداوا تشرین ریشه داگیرکریه دولت ترکیه لسر شنگالی پرگالا قرکرین و اشکنجه الامرالیه تجرید گران آلی دیجی برا پوپیکتی به انگاوا دم آزادیه پولیتیکا این پدکه ایریشن چتین داعشی بریار کنسای اوروپا و بکارانینا چکین کیمیاوی لدیجی گریلا وان جاران اندام کنسای سروکاتی گشتیا کجکه سوزدار اوستا دنرخینه و برسوا پرسین روزنامه‌وان روناهی کرهاند ده. جه پیواجوه که یا پفچونی پیواجوه که سیاسی و حقوقی. برنامه تایبت ایرول گردما آمده ساعت 17 لگور دما بروکسل ساعت 15 هند رادیو دنگی گلده دکارن گهداری بکن. دنگی گل دنگی کردستانیه. جنابندان و چهنا رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجه ایرو 26 کانون 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امین و چهنا و روژه پیشکش بکنه پیشی چند سر و چهنا جبود ایتراری برا پوسر لدان هات کرن سوزدار آویستا تولی برنامه تیبت آستیک تیوی بو نرخاندنین گیرید کرن رببریا خواسیر تکدار ایرشه لسر علوی سوریه داخویان یکتا شهوانی میسالش گریا من به چه و داگیر کران در بنگران خوارنه جو پاراستان شورش روژاوا جنین جوان دنوا سفربریه دنه گیرلا تیوی دیمن چالاکه که سابتاجه یال خاکور که وشان 4 داگیر کر هاتنه جزا کرد دوباره دن باشگودارن هجم دست به برفیرن و چین خودی که جبودی تناره برا بو سرلدان هات کرن جبودی تناره برا پو پاریزیرن بروی قیاست سال ابراهیم بیلمز Cengiz Yürekli Emran Emekçi Suzan Akiba serledan kirin. Parizeran serliser dozgeri Komariya Bursavi Müdüriyeta Gitka İmraliye dan u dehaman demede xwestin girtiyenden en İmraliye Ömer Hayri Konar Hamidi Yıldırım ve İsa Aktaji bugünün. Rebera po dehevditina 23 Cot Mehede Diyarkere buku tecrid ve kurahi devam diker. Endama Konseyi Serukatiya Gişçe Keceke Sozlar Avesta Tevli Bername Teybet Astek TV bu liser Geşedanen Daviner Khandren Girin Kirin Sozlar Avesta Gut Kurt u Gelenden en Suriye Dikaren iradek hevpar ava biken. دولتا ترک تابی درد خود جدا بو AKP MHP دستلاتدار آوان هر ایزده درد وان تابی کرداره هه دجمنانتیا کردا دکن یعنی امبیجن آنها demekter basbuk u ev pevaju berdewam dike hina jî li Bakur û Rojhilatê Sûrî êriş berdewam dikin li ser di stratejiya dewleta Türk niha xebata xwe dide meşandin dewleta Türk niha dixwaze giraniya xwe bide ser vê û li gorî xwe dîzayn bike li gorî xwe hikûmetekê ava bike li milekî vê dixwaze bike nava hewldaneke wisa de li milê din jî esas hedefa xwe yekemîn jî bi destê van çetê سماوجی دخوازه چه بکه به دست وانجی باکور و رجلات سوری داگر بکه دست کفتین شورشی تک ببه سوریه جی البته که وکب دبه موزاییکا گلاه یعنی گلک گلته ده جیان دکن ترک دولتا ترک دخوازه پیشیل وی بگره نه هیله که اف مدل درکه و پیش ایریش سر ایریش دکه آنها اشتر سر هدفاوی توایی تک برنا باکرو رجلات سوری تیبتی جی رببریا خسره yani ev hedefa esası jî işte ya stratejik ek jidayê pêşiya xwe vaya ye va zihniyet adı de diyar kirin sema o bixwe çetê daş hemî devşîrmene ji bo nevê anha hedefa wan esasî têkbirina şoreşa jinê di Rojavayê Kurdistanê de
باکو رجلات سوری ده یکیتی آواکرین پر مهمه و تکوشینا جن دکانه همی قادان ده پیشنگتیا وی بکر Rêveberiya Xweser ji bo parastina pirengê li Sûriyeyê bank kir. Rêveberiya Xweser derbarê geşedanên dawî ên li Sûriyê de daxuyaniyek weşand. Di daxuyanê de wiha gotin piştî rûxandina rejima Basê divê ku em ber bi Sûriyeke nû jen ve biçin. Hevgirtin û Yekîtiya Gerê Sûriyeyê di pêşxistina modela rêveberiyekên îçtimânî ya li ser esasê adalet û wekeviyê de şert e. Pirrengiya me dewlemendiyeke dîrokî û xwedî nirxeke îçtimânî û civakî. Ev dewlemendiya ku Partiya Basê ji holê rakiribû ve rastiya Sûriyê û nasnameya wê ya resen nîşan bide. Di daxuyanê de êrişên rojên dawî yên li ser Alewiyan tê bibîrxistin û hatê gotin. Şewitandina darên sersalê û Hamasê nakevin xizmeta berjewendiyên Sûriyeyê. Parastina sembol, urf û kevneşopiya pêwîstiyeke lezgîn e. Parastina maf û erkên pêkhatiyan erkekîn îçtimânî ye. Nêzîkatiyên şaş ên li hemberî pêkhatiyên Sûriyê xizmeta aramiyê neke. Şervanê Meclisa Leşkerî min bi çê gotin çete û dagirkeran derbên giran xwarin. Şervanê Meclisa Leşkeriya min bi çê qala berxwedana xwe ya li hemberî êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk û çeteyên wê yên li bendava tişne û gundên derdû rawêkirin û îddiayên çeteyan derewandin. Şervanekî diyarkir ku wan dagirkerên Tirk û çeteyên wê ji herêmê qewit adine û gelek gundên herêma bendava tişne kontrol kirine û derbên giran li çete û dagirkeran xistine. Şervanekî dijin destşan kir ku ew ê herêmê biparêzin û berdilçi dibe bila wê dê nehêlin dagirker û çete pêş de biçin. Berxwedaniya seda tişrînê Rastî hevalan berxwedinekî dîrokî vir da danveşandin. Hani dijmin her xwast medver da bişkîne her car êş kir me ew çıkandin. Rastî jî hevala berxwedanekî dîrokî kiriye rastî. Niha dîsa dixwazin êriş bikin ama arman civana em bêjin ser nakeve hertin dişke. Her ku êriş dikin heval bersî didin û bêtir em hêz digirin. Nav alana me giştî em bêjin hatiye Ji bo parasta şoreşa Rojava jinên ciwan ên Rojavayê Kurdistanê di nava seferberiyê de ne. Li Qamişlo 5 jinên ciwan piştgirî da hêzên YPJ. Yekîtiya jinên ciwan beşdariya 5 ciwanan bi daxuyaneke ragihan. Beriya daxuyaniyê ciwanan li navenda yekîtiya jinên ciwan derbarê rewşa şer civînek li darxist. Di civînê de rewşa heyî hat şîrovekirin û li ser girîngiya tevlîbûna jinên ciwan hate sekinandin. Piştî civînê jinên ciwan rext û silehê xwe girtin. Daxuyaniyê jinên ciwan wiha jinên ciwan diyar kirin ku ew ji bo parastina welatê xwe tê bikoşin. Di daxuyanê de ev bank li hemû ciwanan hatê kirin. Hebûna xwe di qirkirina Kurdan de dibîne. Bi hemû hêzên xwe ve êrişên herêmê me yê xweser dike. Ji bo aşitî û aramî ava nebe, çi di cesê wan were dike. Bi çeteyên xwe ve yê qirkirin, talan, dizî û tecawuzan pêk tîne. Xwe dagir dike û faşîst tê careke din îsbat dike. Li kêleka vê yekê gelê Rojava û Bakur Jilatê Sûriyeyê ve ev 13 salên ji bo parastina şoreşa gelan bi hezaran şehîd dane. Çawa Kokubanê ji Daişê re bû Goristan û ji dewleta Tirk û çeteyên wê re jî bibe Goristan. Destê Koderê jî axa me bibe wê ji kokê bêşkenandin. Tiliyê jinên azad wê bibe fermana dagirkeran. Jinên ciwan ê Qamişlo piştgirtiya xwe ji yekînên parastina jin ya PJ re radihînin. Hêza ku hêza me ya parastina jin li beramberî teknîk û topên balafira dagirker bi qehremanî berxwe dide. Rûh min got teknîka pêşketî ya dijmin jê re neda dagirkeriyê çawa korê hevalê me di çeperên şer de dîrok nivîsandin em jî bi vî rihî bajarê xwe, taxê xwe, kolanê xwe biparêzin. Em bang li hemû jinên ciwan dikin ku ji bo parastina welatê xwe û rûmeta xwe werin û telî vê hêzê bibin. Welat û peşerojekî azad li benda me ye. Em ê bi rihê nû jiyan û viyanan li dijî dagirkeriyê bisekinin û serkeftinê bi dest bixin. Bêjî berxwedana Rojava! Bêjî berxwedana Rojava!
شینین هول پشکریدان قصده دولت آترکا داگیر کر ایرشین خویل دج روژاوا د دومینه ده همان دمیده هول ده فتنه دنابرا پیکاتیان ده بلاو بکه و پرووکاسیونان درخینه دوی دربار ده شینین باجاره هوله هلوستا خواه نظمان شاهین الهران و هد بیجه پشتی کتنا رژیما باسه ولایتیه که مزن چه بو دولت آترکا داگیر کر و ولایتیه بکارتینه و بریا چتیان ایریشی هرمی دیکه ده همان دمیدهش بو پلانین خواه پیک بینه فتنه دیکه و پرووکاسیونان دردخه هود ده گیانه یکی تیتیک ببه لی امی هفگirتی بن و نهیلن اف پلان بسر بکبن سما آل احمجی بالدکشینه سربان خالان پشتی کتنا رژیمه ترکیه دست به پارچه کرنا تevna civaki ker دخوازه بریا ایریشان فتنه دنابرا پیکاتیان ده بلاو بکه و سوجان لدیجی سیلان بکه سما آل احمد دیار کر کو شینین باجار هوله لهمبری ایریشان یکن و گود ام طائف ام فتنه رد دکن ام بشکریه قصده دکن کو پارزوانن و آخه او وی گرینه اندama konsey serukatiya gişte KCK sozlar avesta de berdavamiya nırxandına xwede şeril cayın Kurdistanê jî nırxan. Sozlar avesta dibêje girleyên Kurdistanê çeperên xwe parastin û bernedan. شهید سال 2024 به رزداری به حرمت به منت بیرتینم گله کی براستی برخدانه که به هم پاکرن اینها جی داویا ساله و گریلای آزادیه دی چپری خواه دی پاریزه 1 میلیون بله سنگر خواه گاف پاشت ناویتنه یعنی ویا جیه کو اشتن بیجن 4 ساله اوه ریش سر گریلا دبه آنها دیسم هاتنه و اوه سال 2024 داویاوی همان گریلا işte بیجن روجاوای زاپی بگره متینا بگره تپه بهار بگره işte تپه جودی بگره وانا همی و گرانا همی برخدانه که مزن تدته مشاندن جبونا بیجی گریلا براستی پرفورمانس کی گله کی اوی یعنی وقت به یا پروفسیونل دا دیار کرن گریلا مدرنیتا دموکراتیک وی گریلاتی yani vina azat tvrde derkete peş yani برای ربازه پر دولمند اینو işte نوروزا 2024 da وک مزگینی جگل کرد راحت داین جگل جهان راحت داین دمل تکنولوژی ده ام بیجن گریلا جهین مدرن بکار آنیشته بین لهمبری ایریشه وانی هوایی تیبتی işte سیها دیسم بیجن ایهای کو ام بین سر گریلا به باندور بون مثلا 2024 ده دیسا جی خستنا وان بردوام کرد گلک جا دربل وان هاتنا خستن و گریلا هم سنگری خواه پاراستن هم قاضي خو پاراستن هم خو وکم بیجن بجماری خو مزن کر و هم جیل حمی قاضی تکوشینا خو دا مشاندن سال 2024 لوتکا هری بلند جی امجاره که اشارت پی بکن işte چالکیا توساش بو اوجی işte بین وینا گریلا قادری چیه دا دیار کرن هزا گریلا قادری چیه دا دیار کرن و گریلا کو de felsefe reber apo de xwe perwerde kiriye ideolojiya xeta jina azad te ku xwe ava kiriye xwe çê kiriye û xwedî em bêjin zanist e îrada azad e dikane çi bike di şexsê rê heval Asiya Alî heval dîsa rojger hêlîn de derkete holê êvan hevala di namê xwe de bi rastî perspektîfa salên pêşiya me jî dane me گریلا چاوا دکانه گریلاتیه کی بکه دکانه خو چاوا ریخستم بکه دکانه چاوا هدف خو دیار بکه چاوا کلیتی هدف ببه چاوا طرز اپویی وقت به لیخه او انجام بگیره مثلا وانا دانه دیار کرن یعنی وکی هر نامه وان وکی مانیفستو هم یا دکترینه کی شر و هم جی وکی مانیفستو کی جانا آزاد مثلا جبو مهمیه جی دا دیار کرن و تیبتی جی گریلای آزادی الحمیجیا جبونا خود وانا اساس بگره بخواجی دانه دیار کرن یعنی گوتن اکو هم بیجن پوسلا خواه
ریبر آپو به گراوا ایمرالی به ریبر آپو به روتا خود کانه ببینه روتا تراست دیار بکی دکانه انجام بگیره جبونا ویجی گریلای آزادی سال 2025 ده یعنی اف پرفورمانسا کنها گهایی ام دوی باوریه دنه یعنی دپنگا و آزادی ریبر آپو ده و پاراستنا نرخی شورش ده او ده چاره سرکرنا دیسا یا پرسکریکا کرد به همی آوی گریلا رول خوی استراتژیک هیه و بردوام تکه ویج برا واناجی بردوام بکه گریلا تیوی دیمنه چالاکه که سافتاجه یا لخاکور که وشان نوه دراگاندن و چپمنیا هپگه لسر چالاکه واگاهی دابو 22 حزران جالی ارتشا تکا داگیر که ولقادا شهید قهربار اهرام خاکور که اپراسیون کات دست بکرن هیزن مداگیر که قسم کنترولا او ساعت 14 هنده بری باز سافتاجه لیدا ده چارکی ده 4 داگیرکر هاتن جزای کرن سه داگیرکر جبریندار بون داگیرکران و دره بمبین مجه بکار آنین مری و بریندارین خوش قاده برن ساعت 14 و سهان ده جاری کردن چالاکی سابتاج هات کرن و ده انجام ده داگیرکر کات جزا کرن چالاکی کو ده انجام ده بگیشتی 5 داگیرکر هاتن جزا کرن و سه داگیرکر بریندار بون جالی هزمین یه جاستاری و به آرمانجا سلاف کرن روژا فدایتی یاسی حزرانه هاتیه لدار خستن Pobre. ji koçberên girêsipî bank heye dagirkeriyê bi dawî bikin koçberên ji girêsipî ji bo karûbarên vegerin cihê û warên xwe ji raya giştî û hêzên navnê tevîrê bangawaziyeke nivîskî dan di bangawaziyê de wê hat gotin em xelkê bajarê girêsipî zêdetirî 5 salan e bi darê zorê hatine koçber kirin bi hezaran şênî li Gülpekirnen giran hatine nehiştin em serdana warê xwe jî bikin gelek ji me hewda serdana herêmê bikin lê mixabin hatin revandin û winda kirin piştî ketina rejima Beşar Esad di heştê kanûnê derê li ber vegera însanî ku ji gundewarên xwe bûbûn hate vekirin em ji bank li raya giştiya Sûriye û civata navnê tevî dikî ku kesên xistine gund û malên me werin derxistin û suçdarên ku ev kirin werin ceza kirin em vê bangawaziyê jî hukuknasên girêsipî û xelkê Sûriye re dişînin ku ji dadgehê Sûriye û navnê teveyî re bişînin em li bendêne ku werê ispat kirin ku tu ferq û cudahî di navbera welatiyekê ji Şamê û welatiyekê ji bajarê girêsipî de tune ye Oldaran got devleta Türk dixwaze şêniyên koçber bike û Sûriye dagir bike serokê Komîteya Fetwayan Asaziya Karên Oliya Kantona Reqeyê Şêk Mihemed Yahya Ebu Elbera Tekildarê êrişên devleta Tirkiyeyên li ser xaka Sûriyê axivî Elbera daxeftina xwe de ev tiştanî ziman em ji hev hez dikin ji bo wê jî divê rijandina xwînê rawaste mirov û heta kevir ji rijandina xwîna zarokan jinan û kalan acizin Zarokê Saziya Karê Oliya Kantona Reqeyê Şêx İbrahim El-Ewîş jî got em bank li şêniyan dikin ku ev rûpelên nû divê bibe rûpela hezkirin, afûkirin û lihevkirinê rûpela yekîtiya pêkhateyan û demokrasî bingeha ola İslamê ye El-Ewes wiha bi dawî kir Tirkiye dixwaze civaka Sûriyê parçe bike û xaka Sûriyê dagir bike ji ber vê divê em destdirêjiyên dewleta Tirk bi temamî red bikin Doktor Haşim Zebari tekildar êrişên li ser xaka Sûriyê paşa rojê axivî Zebari wiha dibêje li Bakur Rûşatê Sûriyeyê ji Kurd, Arab, Xristiyan, Ermenî û netewên din dibin sîwana Hesedê de kombûn û rêveberiyeke demokratîk ava kirin lê faşîzma Tirk naxwaze ku statûyeke li wê herêmê çêbibe Tirkiye PKK dike bahane û êrişê destkeftiyên Kurdan dike dagirkirina Bakur Rûşatê Sûriye ve bandorê li ser tevaya Kurdistanê û Iraqê jî bike divê Iraq destkeftiyê xurt bide rojava Amerîka jî naxwaze qadê jî Tirkiye re bihêle Doktor Kamran Berwarî jî ev tişt gotin Tirkiye rewşanûya Sûriye firsendît û êrişên li ser rojava dijwartir kir armanca Tirkiye dagirkirina rojava
Irak, Lübnan, Bakur, Afrika û welatên Balkanan e. Planê xwe jî gav bi gav dixe pratikê de eger Tirkiye bikeve Kobanê tevaya rojhilatdana wî bikeve qonaxeke metirsîdar. Doktor Berwarî wiha bi dawî kir heke Rojava ji dest biçe Irak û Başûrê Kurdistanê jî wê li ser nexşeyê namînin. Ji bo wê jî dibe Irak û Başûrê Kurdistanê destekek Kurd bidin Rojava û Hesedê. Eger Irak piştgiriya Sûriyeke demokratîk neke wê hilweşe. Zebarî û berwarî Rojnavan Deniz Aydın derbare Rojnavan şehit Cihan Bilgin ku ji Aliye Devleta Tirk bel Rojava hate şehitkirin de goterek divisi. Aydın da gotara xwe de wiha dibêje hevre cihan li tişrê netene şaştiyeke rast dikir netene li paynûçeyeke rojane bû ew li ber berjewendîkirina dîrokê radibû pêşengî bi watekirina heqetê bêdawî û rastiyê re dikir. Em ê dema ku heval cihan heta Rojava got divê rojnavanên Kurd li hemberî hemû zor zehmetî êş tirs tarîtiyê bibin çira ronahiyê. Xeyalên rojnavan cîhan jî ew bû ku biber rojnavaneke rastaqîn êş û berxwedana gel bi rengeke rast raya giştiya cîhanê re ragihîne. Rojnavan Deniz Aydın di berdewamê de dibêje hevrê cîhan xwedî dil û wijdaneke Kurdistanî bû û dilêgerina heqetê de astengiyê nas nedike. Ev dilsozê nirxên Rojava bû ji bo karibe van nirxan biparêze û bigîne cîhanê nûçegîhanî kir. Pênûs, kamerê û mikrofona xwe bi vê armancê bi kar anî. Lewma bû armanca dijmin. Wê MGK û DFG ji bo rojnamegerên ku hatine qetilkirin bernameya bîranînê li dar bixe. Rojnameger Cihan Bilgin û Nazım Daştan di 19 Kanûnê de li Bakur û Şatê Sûriyê ji aliyê balafirên bê mirovê Dewleta Tirka dagirker ve hatin qetilkirin. Komeleya rojnamegerên jîna Mezopotamya MGK û komeleya rojnamegerên Dicle Firatê DFG ji bo hevalên xwe wê roja înê ango sibe saat binabera 12 û 16 de li avaya DFG çalakiya bîranînê pêkbîne. Girtîkaya got bin pêkînên li girtîgehê piştî hevdîtina bi telefonê nizanin wê çi bi serê me ve were. Girtîkaya bin pêkirinên li girtîgehê vegot piştî hevdîtina bi telefonê nizanim wê çi bi ser min were. Ramazan Kaya li girtîgeha Dumlu Pınar hejmar du têgirtin û beriya telefonê bin pêkirinên mafan ji malbata xwe re vegotin. Ramazan Kaya got ku girtîgeh roj bi roj bêhtir ve diguhere îşkencexaneyê û pêdiviyên wan yên sereke av, xwarin û ceyran weke amûrên îşkenceyê tên bikaranîn. Do heta nîvro av nedan. Dema me sedema wê pirsî heqaret li me kirin. Gardiyanên li vir jî taybet hatine hilbijartin. Müdürê girtîgehê jî hewl dide girtiyên siyasî provaxe bike û neçarî întiharê bike. Mafê tedawiyê yên agahdariyê tên asten kirin. Her ku diçe rewşa me xirabtir dibe. Derketina hewşa girtîgehê jî bi awayekî keyfî kirine 2 saat. Piştî cezayên hücreyê cezayê pereyan jî didin wan. Rêveberiya girtîgehê vê bi zanebûn dike. Ramazan Kaya herî dawî got rêveberiya girtîgehê ji me re dibêje em kengê bixwazin hûnê wê demê avê vexwin, xwarinê bixwin û televizyonê temaşe bikin. Piştî hevdîtina bi telefonê nizanim wê çi bi serê min were. Polîtikayên li vê derê girêdayî polîtikayên de îmraliyê ne. Li vir nahêlin em bihênê bistînin. Lewma jî banga hestiyariyê li rêxistinên civaka sivîl û raya giştî dikim. Em bê xwedînînin, em banga hestiyariyê li gelê xwe û tevahiya raya giştî dikin. Ji bo girtiya nameyên piştgiriyê em ê dengê xwe bilind bikin endamê ciwan ên saziyên demokratîk ji bo piştgiriya xwe ji girtiyan re nîşan bidin namê ji wan re şandin. Ciwanên ku beşdar bûn têkildarê helwesta xwe ji kamereyan re axivîn. Endamê Kongreya Demokratîk a Gelan HDK Elif Aslan diyar kir ku ew ji bo ku moralê bidin girtiyan û ji wan re bişînin ku hûn ne tenê li hev kom bûne û got gelek girtiyên siyasî hene û hejmara wan roj bi roj zêde dibe. Gelek hevalên me bê bela sebep têne girtin weke ciwan da ku
پشکریا خو نشان بدن ام ایرو لوی درنه ام پیام خو بگینن وان اندام جوان دموکراتیک یا نو یدگه امیر مامیک جی اخوی گود جبو کو ام پشکریا به حوالن خو مزن بکن و مورال بدن وان ما چالاکه که و حال تارخص جوی سالانو هیویا ما اوه کوره حوالن ما به هستر و گرن ناو رفن تکوشینه روشبین ترکولوژی دیار کرکو جبو کو لهمبری زختن لسر جوانان هفگرتن مزن بکن ایرو لهف کومبونه و وها دوام کرد ایرو لانقره جی چی دبه لپرسینه چی جی بکن گرتنا دخوازن جاره کدین دنگه مکم بکن تکوشنامه بوان یکان ناقاده بگومان املی دی جوان قده خیان لپرسین گرتن و سرده گرتن مالان دیسا دنگه خواه بلند بکن بلی گودن جمعنو چه نیرو پیشکش کرنج بگودار که نواسپاز آنا خاطره ودمش